kubor nakaslem jong udongsan Hima. Kalong shisha ka kubor ka ba ay min siya mi kiwepat, kibarang pankre iki exam baper, namar kawe kami Ieid kabala yo kun ksiyo kabala kenjo siya ka saupu khandai Snem karta, kala Pyndep ya ka Class 12 Arts, ha ka ba kala yo ya ka kerdan ka baningkong, ha ka jingpen bana ka Meghalaya Board of School Education, ha kini kisingi baladam. Kani kami Ieid kadai kabala tip kerteng kum kong hulmiti thaba, kabadai na ka shnong riken, kabahap hamau that raishan constituency, kalinti na Mairang Shamarod, Henry kala Pyndep ya ka jingpuli ka Class 11 but Class 12 Arts, nakhat Saupra College kabadan ha Mairang, kabahap ha ka Eastern West Khasi Hills District. Kakong hulmiti kala Pyndep ya ka Matrik ha Snem khat khandai spa khandai pulai, Henry kala sangi no ya ka jingpuli namar ka jingduk haying. Henry ha Snem arhajar iwe kala yo ya ka kam hikai ya ki khana na do Class 1 ha do Class 5 ha Christian Secondary School Riken. Watla kala hikai school Henry kamna ban bentengi ka jingpuli namar ka tulop badang red Henry deitat ha Snem arhajar arpau kala rai ban bentengi ka jingpuli na do Class 11 ha khat Saupra College kala yo ban Pyndep sunon ya ka Class 12 Arts mentau Snem arhajar arpuar ha ka ba kala yo sunon ya ka kerdan ka baningkong lane first division. Shu ka ba phalla kalong ba ka kong hulmiti ka badan kun hinyo ngot kalawan class lang bat ka kun khatdu ka barang shong Class 12 Arts mentau Snem ha kani hi ka college kat ba ki hinri ngot ki kun ki dei ki balayo kun lut. Kani kun kan thai ka dei ka bala tip kerteng kum ka ban shim tilang thaba ka badang khat nyo Snem karata kawan kelas lang bat la ka kami national Mairang henrei ka kami ka shusam jan bat phong da ka jacket physical education khanang man penia pheri ki bidang khanna bat ya ki bala temen haba benai kani ka khubor ka ba phalla unong san Hima na shalong lali wat kerpang ya kani ka mei Ieid bat ya ka kun kan thai ha khat Saupra College Mairang. Ha kani ka jinglet jungo onong san Hima u principal Babu boldness nong bat kinong hikai ringkat ki khana school kila penlong ka jing ai khuble ka ba kerpang ya ka kong hulmiti kum ka jing kemen haba kala yo ban pass ba ha kani ka exam Class 12 ha karta ka jinglong temen. Ti ngi so kemen ban ya kenu bat phi manta nomor ba phi don lang ne bat kimi bat khon ti ngi ku bor rong ba phi wan class lang ne bat phi kimi bat phi khon mo ti ngi shu kwa kan bat phi kong nomor ba phi wan class ne ha khat Saupra college mo kan ne tu dong ne Mairang ti phi thu le ngi yo jik ba phi pass ba manta kan ne ka result Class 12 ti shon pe kata phi thu lam phi kerteng kumno phi DNA kisno ta ka kateng jonga ka dayang meti thaba kisno ka dayang riken nei riken kadan hai kata dan sang tan makla ti phi ya thu yang ngi manta phi ong phi wan class ang ne ha po kan college khat Saupra phi long bukan no manta result ni kam Class 12 phi ong pas ba phi long kan no na wana ka first division di first division ni shirkai ma te phi ong division ki long ba phi sim ki ek subject tanga sim ka English khasi elective khasi sociology and physical education but political science to ya thulam ki marks jong phi yo kan no ha kan ka final exam Class 12 ta ki marks bangayo ka ka English sampu pra khasi nyo polai elective khasi ndro nyo sociology ndro sam physical education ndro a political science software baru total kalau kan no baru total kada 325 te physical kumno ba yo result phi wan pass hakne ka exam Class 12 art ngasong kumain bangayo one pass te phi thule mengi kumno phi wan man to thule mengi shon poi kata phi manta phi kan no karta matang dan sau kundai Snem kata kamol jindap san pheo half century te ni khon chu phi ba shau san da ba da kan Snem kan yo Snem te ya thu yang ni na du psam kan no phi wan class ang ne ha Saupra College
Tinggal one class, kelas 11 na do Snem arajar apa. Dia kelas 12 arajar apa, wai. Tapi result menta ajar ku. Ya result menta arajar apa. Kamu kelas 11 dah pas bah. Pas bah 11. Pi one class pi pong uniform na pi semchan. Nga phong san phong. Oh ta. Kena ke jaket pi pong ta ke eng i kembal uniform kelas. Kedai ka jaket na kebentarkan subjek physical education. Ban le iyo subjek physical education. Ban marek na ban ban ni lekai. Namar ni ban kai ki kena red LP na do kelas 1 na do C4 5 untuk kebut. Haben syarakat, habennya mare habennya ruai deh. Te ngasut temat kan man sim subjek physical education. Ti tu yang ni pi pi kai school. Nah, hika sekolah ya po mereka School iyo. ke sekolah mission. Kudan du kelas iyo ta school. Nah, do kelas 1. Aduh. Do kelas 1, nah do kelas 5 mereka. Tidak ada usam kat no pi kai school. Ta kertas mana ta school? Ka Christian Secondary School Riken. Rikan. Tu pi kai ta ada kelas 5. Mereka Jadi usam kat no pi kai. nah do ada cara itu. Ti hata kepor pinang pas ta matrik ne no. Pas tengah mereka terpol. Usam kat no pi pas matrik na Nah, pas metrik na embos. Na kan school. Nah, sekolah nama kosak. Hai ka ta. Kadang sah. Tis kan senang. Dia anak di Padang ngarayo ya ka malu malakup tu. Nama kami son bu ilang berit. Te ngastan kan ban perkat ya ta. Nah, terang bangang tu syahi ban pas ya ka kelas 12. Te hadu mentau Snem kan yang saya ban. Jala ini kan kelas 12. Nama muswa. Teman-teman bidang kami yang ketua 45%. Tinggal lele ngelawan hani apa di college ni keren ya ibu yang banyak yang improvement kan tu kayak SD nai pada tempat pas tuate 6 orang thì hấp pada saya ketua kita kayak gila yang keren banget di principal di itu principal ibarat apa di amaman no nado ini ben Timerta ba pila pas kelas 12. Pidang kuan ma pinit sabi. ngarak pas Hai pili bi. kan lebih yang ni pak college Lebih yang ni pak college. Mu pi kuat bani kai biang ye ki bala he ro. Pak ni kayak yang Dia house name arajar pi ong pi pas matrik arajar we Kenai pula. pi pas matrik sam no Harusnya mencicil kenai sepak kenai pula. dia pi kai school pi ong snam no arajar Oh, arajar wai. dia kena pulai hadu arajar we pi dai kai school dia tagi snam bade pi ayu Yang masuk try ki kambing kamsem tu. Betul. Tiki perlok ki kon ki ong kuno pi pas kas tu pi no Di kun ki le setenat yang idai ban bot ya ka ruam mai ya lam mai. Betul. Bagi rongi trang kai man angnut ban poi kham sak ma. Tini kun basong bot pi yang ne hajan pi ya mi lang le kelas ne pi ya wan kelas lang mi lang na yang pon kelas. Ngarawat kelas ngai bilang bagi ni kun. Betul. Pi se kum wan kelas lang bodi mai. So shangan na. Susnya. So shangan. Pi kemut long ba. Porwan ro pili lang, por le ro pili lang. Sam kan no pi wan school na. Wan kelas na. Mana na pi wan school na. Pi pas na pi. Pas na school, Rikan he. Oh, Rikan. Na school bay. Christian Secondary School Rikan. Bay kai me. Kemut pi email kai pi manta pi coklat sang beri email. Habi kai sapi email manta. Dia iong kuno ki perlok jang pi ba pi wan kelas lang beri email. Iya ini. Kiang ide ini na ang ide email. Kiang semutan na dawan kelas Rikan email. Ah, ta. Coba pi ong pi pas matrik sunam kena pulai. Atau kepor pi hangno sentar atau kepor plate school letter exam. Di kesentar ke bangi letter exam kada yang po Christian. Christian you. Kami po Mairang ke plus.
Dia tu kupor pi ong ba nak ai kada ba pi mla ban petem ya ka kelas 12 nak piu ma tu por. Aku tu kapor te dai nak jindok yang sem ini pa kemudian ngapan ini no kayak ni tu ka balik kelas dengan seperti yang masa yo kami kan arjarwa. Dia tu kupor pada pi yo kami kai te balik pi beteng tu kupor pat. Ban hikai artat ban pule pi beteng mata. Aku tu kapor pa nak kami yo ban beteng nama saka shem jing nama ka ngai karo school mission JC ru ibaret dengan sarat no nama ba. Jo kan kanu kanu cingara. Tapi ya tu yang ini nomor ba manswa pi ong ba janjar. Ini kon mata ba pi wan kelas lang mata ne pi kumnoi isa chne Mairang hine le pain kum chasnong na kum. Mi le pai sha shnam. Shnong. Kan bai kali nang ne. Kabai kali nang ne kadai ndro ko tangka. Belai ba wan ne tang chne. Kalau sispa apa kan ba le ba wan. Te pi pat keteng no. Mencium tilang thaba. Macam tilang thabat. Tapi pas na ai ke sekolah. Na Christian Secondary School dikan. Bai kai mai. Te mo pi wan school one class no ne. Te pi singa kuno pi wan class ne so biang. Kabiang. Menta pila dendap san pos Snem. Te shui tu la mengi marini ki ong ma pi de kon kado. Pian kon kan ngot bara. Te ki kon bara kate nyawon. Te ini iba dai kun kado wan kelas ni wan kelas 12 lima tas ni. Te kita ikut jom pi la ton ksiro em. Lai dang siu Drungot. Te setenat mo ayo ksiro re pas kastu apa. Te terbok ba. Ini kon kadoin lewa. Jam Snem kumba lewa ma pi. Dia per nomor bapi ong bapi nang hikai school pi wan pule hang dia. Kai ka jingnya bapi kendo nomor school ru pi hikai pembiang ya kam school. Hang ni ru pi wan penbiang ban wan kelas. Kedan em ka jingnya kumno ka jingnya. Kadang bijing tama ha ban ya mati ya kapor. Te ha kapor ngan le school. Te kidan pada sakipar barat kumtur ngah ha ban mare kelas. Banyak kecilikan, man kuat man kelas lai, mak kenya lek man, na. Kapor rekod pat nomor bapi, mo pila don kon don kseu te pihap kapor jam pi tu ba kabon ba. Ka te ba. Rekod kumno pat. Rekod te ngasu krebe tang minit kumto. Nama ba men sini tom yo para. Men met ba mas ta kumto. Sawaje hado driwaje te ngak rekod. Nang taman mi ro prawaje ro spoje nama masni jam dan para dawa ro Pyndep iki correction na Pyndep iki beda school Kita kadang. ngma Hapor tho exam pat pi wan benya sno. ada apa ba tho exam wan ban sinam Ti kam don ki thot kali kawan nomor ba. Sno ka changai kan 6 km nang sno. nang ni na Mairang sha riken ka jingai ka makasan kilometer kadang kecing nama ni hami dang step untuk nyoba je nyoba steng hami nak senang Kali kamai pa ho. kali kamar tu tambah hab ya be ekspor dia ba dap senjata kemudian Te haka exam pat pi tho lang pat piap chong lang. wah dah kau pada something ni song lang berkena Hai pi tho exam sentar pi. Pi tho exam hai apa jerusing memorial mo. memori collection Te ki ong kumno hi perlok kim chu ong re khana kuno ta tho exam. Hi de tho bet la ka jong bet. nak tak bet kerja Te ki ong kumno ki ngi kai hang ne ki mas pas pi man. ki nang ikai te ki sokmen apa pas Tama pi marwai ne bala rang ba kum ne dan ni perlok pi bol. nah ay mentas nem tetang mga magway barang ba Bon kelas bawan fast division. Kai ka kubar jong pi pat
Syakituki mo ki kaktam lagi ni ki dang pule kita pule rebut tentang udah bafil roi exam de don ru ki bam fil tambal ki pas tang ban like mo de ke khubor rai pi bla da mat ya kene ke jingel enti ke jing kentu jong pi ya kine ki badang ya kelenti bang jam sakman kecil itu jangan ya kiri sama pulih te kedai bandang ke kena trash dam nomor klub ke jing trash dam te ngirim yo ban ke jong tau so jeng ke jam te kedai katakan jing trash dam ke ban poi ban yo ke jong tau so jang ke jam